Anya laki din! Elby, limabas ka din ni Uncle mo adon. Sino adon? Ay kat, ni Uncle mo adon Sino nga rod adon? Amo yung matakaw-awid ko. Isu ajak amo no asino day tadon nga ibagbagam. Ay kat, ni Uncle mo adon nato Anya? Binirngasan yon iti don? Wen, binirngasan dan iti don. Gaputawan mo ti ubraan na. Takasano? Day talag barbarte ken agsugsugal ti aramidan na. Ay, anyan ni Uncle Donato. Saan pa'y gaya man nagbalbaliw? Talaga nga awan ti direksyon ti biyag na. Ay, naku na mo nanakaw. Iso ama umuman dagiti kakabsat mo. Anya lakit din ni Uncle Donato aya. Imbag ko mano talaga adon. Ngam saan mo tanagdon gapo iti kinasadot na. Diya nga rudam mo, no apayakas dyan ni Uncle yaw. Inala na amin anaalas nga ugalay. Kinasadaw, kinauyaw, kinaungag, ken aminun. Wan nga rod nanang. Talaga saan amaw-awatan ti ugali ni Uncle Don. Ada ka madgaya man, Elbe. Kano ka asimbang part? Idi kalman, Uncle. Awan kayo umot ngamin ijibalayo, idi limabasak. Ay ada ka dyan tirsina Napanak na kiinom kadariti baknang agagayam kaw. Kasta aya, Uncle. Ay, wan! Ay, unggayam. Ada ka di kapiyaw. Adamot, Uncle. Adapay tinapay dita. Ay, go! Agkapiak man nga raw. Ay, katwa na, Uncle. Agkapi kay lata. Awan mo ti dakas na. Ay, basit lang. Ado ti kapi dita, Uncle. Ado pa ti tinapay. So amangan kayo latan amangan. Kunak ngamin. Ni Uncle yu adon ti mangibibos iti insangpet mo at tinapay. Apay manong, nasakit ka di tinakam mo ta inibus na ti tinapay? Saan maut? Ngam no daduma, masurunak. Gaputa kayat na amangan iti kumpormay. Ngam saan matagumatang? Anya? Wen! Day tati ugali ni Uncle yu adon. No adda kortana. Saan ngaggatang iti kanan na? Iparanod na kit diti kwartana kadagiti kakadwa na amang inom. Nga uray awan gayam tinamnamaan na asang patan na at taraon ijay balay na. Ay, una yan ni Uncle. Talaga adi pa'y nagbaliw. Adamot itay. Kuna nang agkape iti basit, iswa ko na kang agkapilatan Ay na, day tati ugali na. Agkapi akman basit, manganak man basit, kastati kanayon na nga ibaga. Ngam adumot ti kanan na. Anya? Wen! Uray po utam! Paliiwam no addaman ti pagkapyan na. Agkapi akman basit, ngam dandanimot ibuson na ti sanga termos akape. Kasta aya, manong. Wen! Isu ang marurudak nga raw. Kanti may sa akagurak nga ugali na. Nalaing nga agkape. Ngam saan mat nga rod at tumulong nga agkirog iti kape. Uray buy-buyaan na ninanang nga agilgiling iti kape. Saan pa'y atumulong? Ngaminton malpas, alisto nga agisilupin iti kape. Talaga adun sa dot, day jeng uncle mo. Manong Donato, dakkel met titangdan nyo kano anak ikumboy idikalman kada pari Hubert. Unmart, kasano nga main. Kada kami lang tinagbunag iti patatas da pare Hubert. Nasayaat nga rod no kas na. Kat, inted da ka di amin? Unmart, No ngay agopen ka iti savings account mo. Tapno adda pangidulinam iti kwartam. Tapno di ka mailawan amang ibos ijay tersena. nay, apay, naglaing kamat una yan, Gladys.
Manong Donato? Amaw teraramidag. Isuasanan ang masapol nga isurunak. Kan may sa, anya ko ma, no ibusak ti kwartak. Si kaaya ti mangmangtad. Saan, Manong? Ngam kayat ka laang apalagipan. Asaan kayo nga umubing? Iso arumbang laang nga agidulin kayo iti kwartayo para iti masakbayan nyo. Ay na, adamot panunot ko, Gladys. Amaw kasaan akong umububeng. Tauray si ka, bumakbakot kamutan. Ala, wunan, Manong. Ala, nuawanan ti ibagam, pumanaw kan, di ka manaktak, tasarakag dagiti kukumparek. Ay, talaga asaan nga amo ni Manong ti dumngag iti pamagbaga. Ay, apay aya, Gladys. Binagbagaak adi na kumaibos iti arak ti kwartana. Ngam amom ti sungbat na kanyak, Manang. Kahit anyagay, saan kanumat asyak ti mangmangtad iti kwartana? Iso nga awan kanu ti bibiyang ko. Ay, anyan day ta pa nagpampanunot ti kabsat ta. Nalabos nga rod, Manang, ken kunana nga ammo na alumaklakay. Iso asaan ka no anas ken nga ibaga day ta ken kuana. Ay, day ta ti maysa, no apay ajak agsasaw. Gaputa di na mo iladenggan. No aday baga, datapay ti agbalin adakas. Nalabos nga rod, Manang. Ay, no lalaki akla siguro, ang mga nunatibab kun ti durbab a tao. Ay na! Ay, sa dino nga taas ulit ti lubong, tinaggap-gapwan dagito'y atatao. Ay na, naglalaad da. Kasla saan da tao? Anya? Ay na, kasla imbati iday ti uram. Kita aman dagiti kudil da. Ay na, si kamot tatado na to. Iso da ti tao ni Boss Paul. Iso di ka agsasaw, iti kas tatata. Ang mga numangagda ka, kanya pa ti kunain da. Saan abali tapod numag? Uray po now, nasaysayat lat tano agulimag kayaw tata. Tapno di ka maisagma. Dito ti lugar kaw, am-amuda kaw. Isuasanak ang maisagmak. Am-amuda ka, di mo amuti panunod da. Ay, anyan aya. Kaasimag dagita atat tao. Kaslain nalanda amin, ti kinalaad. Baybayan nyo ka day. Sa nabali at asamot asi katimang bakpakan ka na kwana. Anyan ni Uncle Donato. Apay nga takas jay. Apay ka day? Apay nga min adi agpapukis. At idug tibok na. Saan pa'y nga agdigdigos? Day ta nga rod ti kunak. Ay na, idi pa'y lang nga imbagak nga agpapukis. Ang di na nga rod matdangdanggan. Ay, una yan. Ay, sikaman ti mangibaga. Bareng sikat ti danggan na. Diyak kayat. Kano ko na ninanang adinamo ti mabagaan. Huwag na din ko. Kat amangan noong tan na ka, no adda pa'y ibagam. Ay! Nay, asino ay ikat katawaan niya, tatado na tao. Ay, dagijay kunayo a tao da Boss Paul. Ay na, nagdudugyot da. Pagkunaan niyo mo, tata. Ay na, ingka kita ti pagturturugan da. Kaslasan anawalwalisan. Anya? Wen, ken maysa, kasladyak maiturad ang mga ni Jay. Gapo iti kinarugit ti arubayan da. Anya? Ken maysa, kasladida agugugas. Kita ak dagiti dapanda. Ay no,
Pirme ang nagningisit. Ang mga numat maturog da, ang nakapitpitak ti sakada. Ay, anyan. Ay, mangibabain at talaga ni Manong Donato manang. Apay, anya man ang tinaramid na aya. Anya nga tatiga po na, tapakibibiyangan na dagiti tao ni Boss Paul. Ay na, nagawan katababain nan. Anya ka di aya timbagbagana. Ibagbagana nga rod adugyot dagiti tao ni Boss Paul. Ay, di lamabain amang ibagay ti dayta. Kat no oray isaw, nalabos ti kinadugyo na. Kasla mamindwala ang agdigos iti unag ti makabulan. Kitaan nyo man niya buok na. Isupay Apay nga tangamin apapa ati dugan na ti buok na. Sana bali kumaa, numan agdigos. Oray digos patula kuma. Day tangarod kat. Ang ibagam man day takenkwana. Ay na, no ibaga. Amangan no saan laang nga ungat ti maramanakken kwa na manang. Amangan no tong panakpay. Agpaiso ka di ang mga sawa kan, bain. Wain tatadunataw. Ni kadimila. Wain kamaudyanan na sinungbatan na milangay. Ay, anyan. Si kagayam ti mga sawa ijay kalaadan da nga agkakapsa. Angam sa bagay, agpada kayaw. Ha? Kat isumaat, agbagay kayo matkit day. Unay day ta. No awan tinasayat nga ibagayo tata aktal na kalangay. Oh, Kasanong agtal naak, adda nga rudmat kayat ko nga ibaga. nga makapainsulto kayo mga araw. Anya, Kaya imbag pa'y kanyak ta mga sawa akaw. Idinto tada kayo ngay. Kaslaawan tinamnaman nga da mga yat kada kayaw. Gaputartag kayaw. Pinagsalot kayaw. Oh, anya. Ay namano, talaga amang ibabain ni Uncle Donato. Nay, taapay. Amoyo ka de, nasakit tinakam ni Uncle Ben kankwana gaput imbagbagana. Apay. Anya timbaga na ka ni Uncle Ben. Asawaan ka nun ni Uncle Ben ni Sister Mila, akalalaadan dangag kakabsat. Anya? Wan manong, dayta ka no timbagbagana. Kantidakas na, kunanapay ka no, nga agbagay da, kaput agpada da analaad. Anyan ni Uncle Donato. No agsao, nalaad ti tao. No agsao, dugyot. Ngam di na matkit kita antibagina. Ay, imbis nga isaw ti dugyaw. Mariglanais. Kitain nyo mamubasin ni Tata Donataw. Apay ka di paray. Imbis na kablaawan na para iti umadinin na panagkalaysa sa balik idin ti bagbagana. Apay, anya timbaganakan ka. Kinuna na nga na lahat kami kanukin ni Mila. Ay, anyan ni Manong Donato. Talaga di na amo titangtang abon na. Ay, nudya lang nagpanpanunot pinaraman ako mangkay. Nga ni papispisa nga nagtapalak kaputa lakay ka nga raw. Oh, Kat pinapispisam ko man maray. Wen pare, no kasapulan nga aramidem dayta. Ay kat aramidem bareng agbalbalew. Nukas na sangar nga agsakit tinakam yaw no bilang malaw anak maray. Ay wen pare, kay kayat mi paya. Tabareng iso ti pagnakman na. Ay aban yuman ni bain. Tatuprag jay muging na. Ay namanong, apay akas tamot ng tibagbagam. Puno matibagbagak.
Awan ti bilib ko iti day di atao. Huston manong, di ka man agsaon itikas na. Bartek mula da ito. Ah. Amangan no adda mangidanon kan kuana, ket adda rumso aparikot. Ay, saanak ang mabutang. Ayaban nyo gid di kunak. Apay, mabutang ka. Sika ti pampanunutek manong. Amangan numapunwan da, ket anya pa'y ti aramiden daken ka. Ay na, kabutang dakdag ita. Isungawan tinas ka na pagdanagan yu kanyak. Ay namanong, lumaklakay kan. Iso apang nga asim kuma, tadi ka kumamot aglablabas. Tata Donataw, Day, sikamat gayam bain. wine, kay anyangay, to pramon timugin kaw. Iso magkano timbakam, o, kinunam kano ato pram timugin kaw. Ita niya gapungay mag, Ay, kuwabain. Ang mga nunay bagakla day jay, gapo iti bartakaw. agyamang ka, tasyak tinaranaam. Kasano ngayon sa balay, ang mga no indurunda ka na dyan di rahas. Anya? Awang ngamin tinang kontraking kakay. Gaputam mo nang awan ti kay iskan na karag iti bagbagam. Ngum kita magkumamit ti bagbagim tata. Kas kumaiti ka na ayaw mo nga ibagbagadog yun nagiti tao ni Boss Paul. Agsarming ka mo tata Sakbay nga agdilaw kay iti pada matao, tata. Kita ang pay nga muna aray tabagay. Sa ultimo agi mo kat di mo pa'y maramay do. Madlaw di ka pagdigdigaws. Kita man na kita na pamaw. Nakarugrog ay. Ang mga nosika ti matoro ka nakarugrog iti dapan na. Bain. Wain tata. Puno amin na kita ngayon baga. Uri damagam na kita kakabsa mo Ang mga noy baga pa at imangkan na kita kabkamaw. Kit uri niya pa iti pagsabo mo ang mga nusara na may kat. Oh, Manong Donato, itaman pa'y asaan ka amapan ijay ayuyang nyo. Ay na, awanan ganas ko ang makidupong kadakwada. Nang runa day di albeng. Apay ka di Manong. Awan, masadutak lang ang makisango kadakwada. Ay na Manong, masadot ka, wano, mabain ka. Naidanon amin kanyak ngay nararamid yo, Manong Donato. Katsyak ti mababain. Nang runa di imbagam at praam timuging ni Pare Ben. Anya? Ay namanong, di kay aglablabos ko na. Taasino ka kumamit ngay apagbot ngan dagiti tao. Ang mga nudida pa'y agbain kan ka. Ang Gladys. Pasensya kan Manong, ngam da ito iti bagak. Awan ti maipagpanakkel mo iti biyag, no maidilig ka dagiti biyag, dagiti sangkadilaw mo. Iso adi ka aglablabas, gaputa amangan nutupraan dakit di, day tamuging mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Inruar mo dagiti appliance tayo, berta anak ka. Anuam dagita? Dalosak man nanang, isupay ama ilako. At dangarod amam apangilakwa manak ka. Adda mo ti Facebook nanang, sigurado nga adda ti mayat agumatang kadagita. Sayang mo't ngamin, sapay nangina ti pananggatang ko iti daduma. Sa bagay, saan lang mo't asik at mangilakla ko iti second hand agamay? Wan nanang,
Isupay ang maigatang iti masapsapol tayo. Ang mga noad dapay madalusan dita anak ka. Irwar mo tatulungan ka. Siya kun nanang tapno saan kaya mabannog. Di bali ta manulaangan. Agkapi kayo kitirita nanang. Ay sos, anya laki di na ya anak ko. Saan mo't anadagsan day tatrabaho ka? Kabaulak mo. Tapno makapag-exercise sak mo lang. Ma-exercise di bagay. Ni nanang mat. Alaman nga ron, punasan nyo ti microwave oven kan rice cooker. Tapno maipost ko nanang. Ay, ang sakit ki din ti sikat ka. Makapabannog mo kayam. Di. Ah, An wamay, kagiti appliances at daldalusan nyo iti anak tabagay. ila ko na kanulakay. Ino na usarin da kita. Mabalin pa'y mo. Saan mo't anadadaag? At nga ta, di mayat agumatang ka da kita. At da kanumod ko na ti anak ta. Oh, kasi lang nakababayin mo ngamin. Ay sus, awan ti nakababain lakay. Saan laang mo't ati anak ta ti aglaklako iti sikunan? Wumaki di ah. At danto pa'y dagiti negosyante amang ilaklako iti second hand items ama ko na. Nang runa no natibker. Uray second hand, magatang lakta lakay. Anya nga no gumatang tamot iti microwave oven ta kukoy lakay. Ni. An-anwan ta kumangay day tabakit. Di mo matlaan mo ti agarami di ti cake. Anya kalakit di matan lakay. Cake laang ayaman ti may luto iti microwave oven. Ket si ka ano ka sa pulan, gumatang ka. Mano aya ti balor na day ta. Ada nakitak nga ilaklako ni Mari Berta. Mayat ti brand na kan medyo dakkel pa'y lakay. Mano ngay. 1,500 kanong lakay. Na. Nakanginginamot gayam. Nalakakit di daytan alakay. No brand nyo tigatangan ta, manginaan ta. No kasta. Saan na brand nyo tilako ni Mariberta? Saan? Ngamayat nga road lakay. Awan ka no ti dadaal na, uray second hand. Siguradum laeng amausar mo day ta a microwave oven bakit? Wen ka di lakay. Awaga kunti kumare, ta ipa-reserve konti oven. Hello, Mare Berta. Hello, Mare. Imawag ka mat. Adda ka di masapol mo? Kurso nadak ti microwave oven nga ilaklako, Mare. I-reserve mo man dayjay para kanyak, Mare. Katwa na. Kano nga umay mo alaan, Mare? Dagasag to no maalak ti release ko iti lending, Mare. Amangan numabayag pa day ta, Mare. Ay, saan, Mare? Inton Martis nga ag-release kami. Di ka madanagan, taalaag tumutla adagos. O sige, i-reserve ko para kan ka. Umay munto alaan, Mare. No cancellation. Wan, Mare. Awan ti pagdanagam, tamok ti responsibilidad ko kas may sabayar. Nay, adupay matila kumanak ka. Awan pa'y tinagurdar. Naipa-reserve amin dagita nanang. Nabayadan pa yung titaduma. Uray lang nga may da-pick up dito balay. Asino nga'y tinakaala iti microwave oven? Ni Mari Alma, nanang. Anya, iso tinang ipa-reserve? Wan nanang, apay ka di. Adda nga taibayad na ken ka. Anya lakit din nanang, adda ah. O may naalaan no ag-release da iti lending. Damag kung amin kat ado ti utang dayjay, asaan pa'y anabaybayadan. Kasanulaangan ngay no di na mabayadan day ta order na ken ka. Negatibo man ngamin ti pinanunot yun nanang. Agkalma kayo ka dilang. Masiguradok nga alaan ni Mari Almat impareserve na kanya. Adto yun ti microwave oven niya impareserve mo, Mare. Anya lakit din. Medyo dakkel talaga, Mare. Ay, wan Mare. Solid ti 1.5 mo dito.
At to'y matibayad ko, Maray, ang mga numalipatak nga itad. Ay nagyaman aklaunay mare. Isupay nga igatang miti masapsapul mi. Ay, wan gaya, Maray. Sigurado ka nga awan dadaal day ta microwave oven, Maray. Wan mare inyalaki din. All goods maaramat mo pa'y dayta. Okay nga rod, Maray. Agyaman aklaunay. Mabagkat mo ka di mare. Ah? Basic lang day ta, Maray. Siyak, paiti ko naman. Anya nga iti ilutong bakay. Ay, unay kan lakay. Bakit kita mo't dagiti ingredients iti lamisaan? Agluto ak iti naimas asidaan ta. Inton madamdama, cake tumat. Tapno mausar ti microwave oven na ginatang ta. Amom nga rod, no kasano ama usar dayta. Ay, katsursurwag alakay. Kita laeng Taamangan no agbiddot kamay. Ay sus, madadael lagi de. Wan. Ala, panawan ka pa nga rod. Si kamot ti makaamong agluto. Sa dino man ang tipapanam. Kasangsangpat mo pa'y laang. Agsubli akmanen ijay garden. Imay ko lang inalatay gabyon. Ala, agbatikan, tagluto ka iti pangaldawan ta, bakay. Nagimasin tin lutong bakay. Nalaklakagayam no at the microwave oven lakay. Naimimas pa'y. Mala, mangan ka. Adutiin na po ita. Aywan gayam. Inikam ko madala ng kantatang iti pangraman ng damot Ayun, jak pa'y nang tad. Mangtid kanto, inton madamdama bakay. Wan lakay. Ala, di mo liplipatan Sayang ti karne, no saan ama ibos. Natnag mo ti microwave oven mo, bakay? Anyat ko nam lakay. Ti microwave oven mo, kunak, natinag. Kasano ko mamatnag ngay? Diya ka mo Kita aman. Aman kid din no nadadailan. Kasano matanatnag day ta? Kat mayat matitay pinanawan ta? Amangan no adda simrak apusa Anya lakit din aya. Imbagak ngamin ken ka, nga iti lamisaan ti pangiparabawam. Amok nga rod amatnag. Malahwanan, basol kon. Nagsasao ka dita, kasla pagayatak mo't amatnag day ta nga oven. Wanan bakit? Sorry. Isumanan na pagapaan ta dayta. Kumusta ti oven? Mayat pay? Di mat ang onan lakay. Anya? No apay mat ngamin anat nagday ta nga oven Awan kit din ti pagluto Mala, aglisi ka man ta kita Awan nga rod. Itay pay anay saksak day tangam di mat pumudot. Amangan no adala ang naputid aware na Diyak mo Mano abulan lang nausar day ta nga oven. Naperdikit din adagos. Anya nga rod, nalpasin. Uray agunget ka dita, nadadailan ti oven. Saanan ang maisublipay? Tinasayaat, ipatarimaan talatan numatarimaan pa'y. Agdigos kayo nanang. Sa dino ti papanantanak ka. Nay, nalipatan yung samot follow-up check-up yung ita nanang. Anya ita aya. Miyerkules nanang. Miyerkules gaya mo. Kunak no Martes pa'y lang. Nalipatan nyo man ngaminan kat nanang. Agdigos kayon. Kalpasan na, mangan kayo tamasapa tayo nga agrubwat. Ang mga ano ti agpa-check up ita. Wow, nanakaw. Naisaga na mo't lang ti pagdigos yung ujiban nyo nanang. Ay, agyaman na akberta nakaw. Naimpangal daw yo, Tata Rodel. Kastabik ting kalma. Nakaumay ka, mate. Anda ka diti masapul ba? Kasaritak ko man ni Mare Berta, Tata.
Sapay dati na panandang ni Antay. Sa dino, tata. Anya nga oras ti panagawid da. Follow-up check-up ni Antim ita. Jak sigurado, no niya nga oras ti panagawid da. I-text no tawagam langan ti kumare. Ibatik man nga rod da ito'y tata. Ha? Anya da ita? Ti microwave oven a ginatang ko kenkwana. Hapay nga isublim ngay. Ada magayam dadail na, tata. Anya? Saan mat apumudot? Iso adimi mausar ken nila kay ko. Naisubli mo ti oven, tatang. Inyag ti kumarim itay. Nay, apay ka no? Napirdi ka lumay. Di na ka lumausar ta. San ka apumudot? Anya? Kasano ko dadaal kat inpadas ko dayta, sakbay nga inala na. Sa maysa, idi pa'y napalabas at tawon nga inala na dayta, tatang. 7 abulan ng tinapalabas. Diyak amoy ti kumarim. Di nakakadinawagan. Dayta siguro ti makagapon no apay ang nag-miss call kanyak itay. Diyak nasong batan tamadama ti pa-check up ni nanang. Itiks mula ngayon. Ibaga masimangput kayaw. Iti kasta, mapagsaritaan niya uno anyaman ti parikaw. Ne, ayanan nga ije oven bakay. Jak moten makita iti kusina. Awanan Nang ipanam? Kwa. Oh, apay di ka makasungbat. Basura kun lakay. Ha? Nang ibasura amay. Mabalin sa apay mat amarepair day jay. Anya kalakit din lakay. Saan nga rudan nga agkure iso nga imbasura? Mabalin pa'y ama iparepair. Ipakita ko makantatanggait. Di ka manaktak dita. Tada pa panak inton madamdama. Ne, papanamanan. Basta adalakad ko Anya kalakit di matan lakay. Anya nga iti makunam iti microwave oven nga insublik mare. Inpadas mo ka din. Wan mare, ngam di mo tan agkure. Naan ano day mare, amangan mo adamot ti kinutim. Ay awan mare. Talaga saan nga agkuri daytan. Iso ano mabalen, i-refund mo kumati kwarta. Anya? 7 abulan ng tinapalabas manipod inalam ti oven mare. Sa maysa, imposible mo't asan ang nagkure. Kat mayat mo't dayta idi may mo inala. No kasta, di mo i-refund ti kwartak mare. Ay, pasensya ka ngam saan mare. Anya kalakit di matan mare. Lugi akmat naperdi ti inlakom kanya. Anyat amok ngay mare. Amangan mat no si kamot laang tinangdadaan. 7 abulan na ita nga oven kan ka mare. Ay unay kan mare. Rupat kwarta ka mo. Kuka mo ang tabulok nga oven alakom. Peh! Naimbaglangan ta naranaan ka dito'y dalan manong kukoy. Ne, apay ka di mare. Adalhang ti kahit ko amamuan. Ngamen, imay ni bakit mo ijebalay. Ipaparefan na mo ti kwarta na asaan ka nung agkuri ti oven aginatang yung kanya. Anya? Ne, apay ko mga iparifund na ken ka. Kat ijaymet balay ti nakadadailan na dayjay nga oven. Kunak tumat kat. Ti ko na kanyak. Diyo ka numausar ta saan mat apumudot. Sana pudno day tamare. Nausar na dayjay nga oven. Nadadail lang iti aksidente anatnag. Anya? Numapan ni bakit ko iyayan nyo, kat ipilit na nga iparefund. Ay sos, di mo isubsubli ti kwarta na mare. Naglukon da dya babae. Luklukon na matipada na atao. Ay na, agyaman naklaon ay manong. At least, nalawagan ti amin kanyak. Pakibagan tulaangan kini Mari Alma ta umay naalaan ti oven na. Kasano ngayon day tanga upay na nakaw? Umay alaan ani Mari Alma, nanang. Ti kwarta na ngay.
Isublim ka di mo lang. Saan nanang? Ijay balay damat gayam tinakadadaulan iti dayta nga oven. Natnag kano kuna ni Manong Kukoy. Anya? Makapasurun man ti kakasta a klase ti tattao nanang. Lukluk kunda ti padada a tao. No jak pa'y nagsaludsod kini Manong Kukoy, jak namuan ti pudno. Agasam man nga min, tapito abulan tinapalabas. Itala nga nagreklamaw. Anya lakid di mo tinti kastangar aramidam si Kaalma? Na, apay akas tamot ng tibagbagam. Ada ka di basol ko? Isumot lagayam ajak makita ti oven. Insublimot gayam ken ni Mariberta. Kaya't mo kanupay nga iparifan ti kwartam. Asino mat tinakadamagam iti dayta? Ni Mariberta mismo. Isu tinang ibaga kanyak. Nasalaw ko di tadalan iray. Ah, Saan anasaya ati kastangar aramidam? Tabagin mo't lang ti babain mo. masayangan ak nga rod iti kwarta lakay. Sapay naggapo iti lending tinaygatang iti dayjay nga oven. Wen ngem dito yung balay tinakadadailan na. At damat lang tinagkurangam. Iso anadadail dayjay nga oven. Wanan, basol kon. Ulitek manen. Saan amabalin nga iparifund mo ti kwarta nga imbayad mo? Ti kasayaatan nga ramidam, ket mapan mo alaen dayjay nga oven, ta ipadas ko nga ipariper ken tatang, numabalin pay. Wan lakay. Mapan ko alaon inton madamdama. Alma, pangasim ha, di mon ululitan ti kasta nga inaramid mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Aday ta, naludakon ni Sare. Sigurado nga umawag dayto yan. Iso nga umadayoak, tapno saan amang ngagnilita ti pagsaritaan mi kin ni Sare. Aday ta, isong ti umawawag. Ay, hello, Sare. Hello, Paps. Adan din load mo. Kat agyaman aklaunay, Paps. You're always welcome, darling. Basta agsend ganto kadagiti picture mo, wan. Sure, Paps. Orayam di send ko a picture ko. Jay sexy a picture, wan. Wan ka di, Paps. Sige nga, Rudain. Urayak lang ang tisin mo aladawan mo, Sari darling. Bye, mua. Sino tayo nakitak akaw-awag mo iti cellphone mo, Dayamat. Oh, di ka naglibak, ta nakita ka. Ang mga nun ni Pari Pilo, At dalaang di tabangir abalay. Ngam awagan na ka, kasta. Masadot nga ruda na rumuar iti balay da. Mapan kami kano agbuya iti palaut. Apay nga raw, anas kan nga umadayo ka ngay. Umadayo asasawa mo tabakbakitan. Di ka kamanlaan. Nagato adamdamagam ay nyalakit eh. Umayak man dito'y balayo, paray. Apay paray, anya ti kagaram. Imbaga kami kinibakit kau, amapantag buya iti palaw. Ay ka mapanda paray. Nabayagan ka dadyak nakabuhay ti palaut. Ay, hanggang mabait lang, pare. Takachat ko pa'y mantoy, chatmate ko. Ay na. Jak maichat analayang iya balay. Takanayon nakmatasip-siputan ni kumarem.
Apay, agsilos pa'y lagay, aparay. Ay pirmi apare. Bakbak ka na si Lusa. Sa dino tinagapwam, Napan kami nga ron nagbuya iti palaut. asino ti kadwam. Saan ka di ako naka ni Pari Pilaw? Maamwak mo lang, nululbutan nak si Kagaray. Ululbutan ngay bagbagam mo tabakbakitan. Agsagana ka kanyak, no adda maamwak si Kagaray. Ada kamot maray. Kanya ti umay mo ibaga. Agpaiso kaday, anapan kayo nagbuya iti palot kinigaray. Ay, wag maray. Apay kaday. Kunak no da sa bali anapanan na. Mapanan na kay kumamag, maray. Kay iti babae na Kaya, hindi kas niya iyakalakay na makababae pa'y lagbag. Ay katpermi Iso man la permi asilos mo, maray. Ay kat natural Tasawa ka nga ron paray. Baybay akit din akum kumpormi a babae ti katsachat na dita. Anya laki day. Ha? Ay, wag mo kidi, maray. Nabati ni Gary ti cellphone na dito'y suka. Ay, kita man no asino dagiti katsachat na. Adamot password na. Talagang adda ilumlumang day talaklakayan kanyak. Adda ni Gary. Ibatik mo lati cellphone na kat darasag tirumwar. Siripag man dito'y tawa. Sanang among adaak dito'y ngagsirsire pa. Nay, dayjay, adda umaw-awag kan kwa na. Hello, darling. Darling kaya ma. Ay, naimpagmatay mawag ka. Mailiwak itinalamuyo ta boses mo. Aguray ka man. Hoy, Garay! Anya tiyan aramidam dita, si kabakbakitan. Bakbakatan kaya ma? Yag mo day taasil paun tay badde-badde kumanlangan. Husto na, hustaon, natadaan di cellphone ka. Ay na, hawadan di cellphone ka. Ay na. Nay, apay nga da kayo tatang? Anya ti umayo ibaga? Ay na, natadaan di cellphone ko anak ko. Impayat-payat ni Nanang Yaw. Ay, unay mo ni nanang? Apay nga agdadaal ngay. Ay, napalalo ti imon matadya tao. Bakitan lang arudan. Ngam agimon-imon pailaang. Hapay, madiaya aragrag sa akag tibagay kat umada nilang arudan ti hapit ka. Ngam tay inayaw, killjoy may. Ala, umaya kay balayo, nakasaok ni nanang. Anya kayo mo't na nanang. Tatang, no kaano pa yabimakit kan limakay kayo? Day takid din may papaniti selos ti pagkaskastaan nyo. Tinam isukid din tinang dadhal iti cellphone ka. Di naman nga ron masukatan. Tapno awanan usaram nga agbabae. Ay, kakaiso na paglingling-aya ka cellphone ko, dinadaal mo kidain. Ay, hindi kayo mo't nanang. Apay ngagdadaal kayo iti gamit. Siyak pa yan ti akin ba, solita? Kati amayo ti babay raw. Kasano nga ibagayo a babaero? Katsan mo't nga rumrumor ni tatang? Lakayin ni tatang. Saan mo't lang nga na makababae day tananang? Wan, saan arumrumwar? Ngam ado ti katsatsak na babae. Ay unay kayo lakit din nanang. Enjoyin nyo kit di ti biagyo.
talakay ken bakit kayon? Sana day ta selos-telos. Ta saan kayo muta na teenager? Nanggag mo, tiko na ti anak mo. Ay, kasta gayam. Bawal gayam nga agsilo sakitan. Ala ang aron, tangay iso ti kinunayaw, di isaw. Ay, saan kayo kumamat nga agpasugnod, ananang? Ala, ibagak ken manang jingki, tasukatan na tinadadael a cellphone nyo, tatang. Inton maminsan nanang, saan kayo nga agdadaol iti gamit? Maminsan pa'y nga agdadaol kayo. Awanan allowance amaawat yo kanyak. Talaga nga isakit yo ti amayo. Saan ko nga isaksakit, nanang? Ngam sayang ti kwarta amay gatang manan iti cellphone ni tatang. Apay nga agselos kayo pa'y lang, kat bakit kayo lang arudan? Nagsakit mo tan ti pa nagsasauyo kanya. Sorry nanang, no, nasaktan kayo. Ngam agdadaol kayo mat ngamin. Isupay a paggastusan. Alaga, mangrugi ita. Bye-bye akon ti amayaw. Ragsakan yung matkit di ti bagbagiyo. Saan man ani tatang ti pagproblemahan nyo? Ay katwan no iso ti kunaya. Oh, adto yun ti baro a cellphone niyo, tatang. Ay, agyaman na klaunay, anak ko. Saan yun to nadadaulan ti cellphone ni tatang nanang? Sayang ti kwarta no dadaulan niyo manan. Ala, saan kun adadaulan day ta cellphone? Makichat ka, aging gay ti kay kayat mo. Ragsakum laeng ti bagbagay. Ay nananang, saan kayo kumangagap apa ni tatang? Pangaasiyo man? Alawin, matong palami na kayat yaw. Sa naklatan ngagsasaw. Saan kay ngagpaspasugnod, nanang, kunakmanan? Anya, ingkabil mo mula iti utek mo. Dagiti imbagbaga dagiti anak ta si kabakbakitan. Wan, si kalaklakayan. Na, mapan ka kiti naggaaw tabagantan. Aggaw tarupam, manipod ita. Kanya-kanyatan, si kamot ti agluto iti lamutam. Pagan ano ka nga ilutuan ngay? Ibaon mo, dagiti katsat mo, ta ilutuan da ka. Kalkalpas nga imbaga dagiti anak ta asaan taga-agap apa. Ita, apa anak manoin? Mangrugi ita, di nakasasaw, tapno saan tangagap apa. Makamu kamutan iti biyag mo, ha? Papanam ngay. Mapan ko dalusan ti bakan ti akwartaw, tay jayak amaturaw. Di kan kayat akay da. Day ta cellphone mo ti kaidam no kayat mo. Anya laki day. Anya? Anya manan ti pulpulong ni tatang. Asaan nyo nga inlutuan iti kanan na, nanang? Ibagayo iti amayaw, ta ibaon na ti katsat na amang luto iti kanan na. Ay, unay kayo lakid din ayan, nanang. Apay nga isakit yung launay jay amayaw. Rumbang laeng nga isumit ti agluto iti kanan na. Tawan mo't ar-aramidin na. Ti makitsat laeng ti paglaingan na. Mala, takasaok to ni tatang. Tangay awan gayam karbangak ngagsilaws. Kanya-kanya kami langan. Oray pagturugan sa balin ti kwartaw. Ay, di yung lakid din maayos ti pagbagiyo mo. Ibagam iti amam, adi nakasasaw, tapno awan riray. Alawan. Ibagak dagita kini tatang, nanang. Ya kayo lakid din aya. Tapno awanen ti ririyo ken ni nanang tatang. Ano sanyo ada kayo ti agluto iti kaninyo? Ay ketuanan Salbag da nga inayaw.
Apay ngagpaiso ngamin aya, nga ado ti kachat yo. Makigaygayo maklaang mait. Makigayo mata, no kayat na. Apay aparitan nak nga ay. Hindi yulatan kasasao. Tapno saan kayo nga agap apa? Ay, na kaong. Kabalak pa'y mo't kititag luto iti kanag. Ala nga raw, awagan daklaan. Not the problema yon. Nagmayaten ti kastoy. Awan disturbo dito'y pagidaan. Makachat ko ang nasaya at ni Sare. Pasaray at dapay video call na. Tinasayaat. Ibagak man kit de ta umawag. Nawaya kami nga agsarita, taawanan jay bakbakitan, akay da. Nawaya akmat ang makichat iti batchmate ko iti high school. Balo ka noon. Inton nasurunak, ibagak matan abalo ak. At day tamanan ti chat na. Basa. Kailiw ko manan ti busis mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanan. Replya ka dagos. Ibagak nga isaw ti umawag. Nagmayat gayam ti adda kachat na. Isumot lagayam apagayat day di alaklakayan ti makichat. Ay, ibatik pa ilang dito isupato'y cellphone ka. Tamapana kon agprito iti itlog asida. Saan sapay mat anak ka rin day di alaklakayan. Imuna anaring daya apakbakitan. Hadamot ti cellphone na dito'y sofa. Nay, hadamot nagchat kan ko na. Ay, nantabasaag man. Good morning, my beautiful batchmate. Nangan kan? Ne. Basaak man dagiti napalabas a conversation da. Alalala. Da ito'y ti may sapay atyat. Kailiw ko manahin ti boses mo. Mabalin ka de nga ag-video call tamanan. Ne. Kaya't naasawag na. Adamot ka video call ni bakit ka? Ay, sos! Ay, matinsamot ay tuyan. Ay, maday at talaga. Ay, sumayot na dyan nga inayaw. At nakachat na. Kabats na pa'y. Batsmate ko na. Ay, ka-video call na pa'y. Anya, kunak man no da kayo ti adu ti kachat na, tatang. Ay, kauray man ni nanang yaw. Ay, katbayan yun Uray kat agpada kayo mat. Ay, jakayat. Jakayat nga da sa bali a kachat ni nanang yaw. Anya, da kayo mat yung selos. Ay, mapang-ur ko di ka-video call na no makita. Anya? Apay nga da ka manan, Jingkay. Anya manan timpul-pulong day tanalaing nga amam. Ada ka no ka-video call yo, batchmate yo, nanang. Adamot nga agpaisaw. Apay aya. Ay, saan mo na mabalin na ka-video call? Tapay ko ma.
Agselosa! Anya? Ha? Siyakto pa'y katawan karbangak ng agsilaws. Ita, sikat agsilaws. Ay, kwa. Kasto na kwa. Ay, isang deng tan ti makichat. Ay, sana ko na makichat iti ure asino a babae. Basta i-block mo dayta a video call mahuan. Anya? Ala, makamo kayong agtungtong, nanang, tatang. Sapay kumata maayos yu dayto ya problema yung. Ay, agsubli ka kumane di pagindaan tabakait. Pakawanan na kumaan. Na. Apay abigla ang nagsubli ti puloy ti angay. Apay asaan mo na kaya ti makichat iti sa balay. At dangaron na basak at chat tay batchmate mo. Ay kit, permimatan nga agimunak. Na. Ita, amo man tirik na na. Aywan bakit. Iso nga isang dengkon ti makichat. Rumbang laang, tano aramidem pay. Aramidag mo. Ay sanan bakit. Saan kunton nga aramiday? Ay anya laki day. No anya ti saan mo kayak nga aramiden laking ka? Saan mo kumamay nga aramiden iti sa balay? Mapagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.